Nibyo umugoroba mwiza kuri mwese muteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri John Info. Nge ni Bosco tugiye kubana mu makuru agezweho abari Burundi, Uganda, Republika Demokarasi ya Kongo n'andi bice bigiye bitandukanye, kandi namwe ndabasuhuje ari nako mbasaba gukanda like, share, by'umwihariko subscribe ku bantu badukurikiranye ari ku nshuro ya mbere cyangwa se ari ubwa mbere cyangwa se badukurikirana bakaba batarabikora. Muri amakuru tugiye kureba uko byifashe cyangwa se uko bihagaze ku butaka bw'uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, dore ko amakuru akomeje kwisukiranya ari menshi cyane. Abarwanyi ba AFC M23 ibyabo nibisobanutse ko kuri ubu ngo bakomeje kwamburwa ibice byinshi cyane. Amakabyo menshi cyane ya Wazalendo yagaragaye yerekeza Kichanga nkuko birimo gutangazwa, ndetse bikaba bivugwa ko aba bashaka guhura na AFC M23 kuko uyu mutwe nawo ngo usa nkaho uri muri iki cyerekezo. Biraba bikomeye cyane mu gihe kandi bivugwa ko imirwano yongeye kwataka Ngungu isanze Generali Sultan Emmanuel Makenga ndetse na Aristobate Musanga bari muri kano gace. Bishaka kubera ibyago bikomeye cyane, dore ko hahise hatangizwa ibitero by'indege zidasanzwe bigomba kwibasira ndetse no kugaragara muri iyi myanya. Biraza kugenda bite? Aya makuru ndaza kuyakomozaho nkubwire uko byamenyekanye ndetse n'ikirimo gukorwa n'ibirimo gutegurwa. Rubaya kuri ubu ngubu yongeye gusatirwa n'ibitero bikomeye cyane, ni mu gihe zimwe mu nzira soka kandi zikaninja muri kano gace zafunzwe n'abarimo Wazalendo. Turabigarukaho nabyo tubive imuzini muzingo. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu tugufitiye amakuru avuga ko leta ya Republika Demokarasi ya Kongo mu kanama k'umuryango w'umutekano k'umuryango w'abibumbye ku isi bamaze kugira ibyo batangaza. Ibi bakaba babivuze bagaruka ku bijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira igihugu cy'u Rwanda. Turareba ibyavuzwe rero na ambasaderi wa Republika Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango. Yagarutse ku Rwanda ndetse hari byinshi bigiye bitandukanye yavuze. Ubushinwa bwongeye kwinjira mu kibazo cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse banagaragaza uruhande baherereyeho. Uraza kubyumva muri aya makuru nabyo. Hari nandi makuru agiye atandukanye y'ibikomeje kugenda bitangazwa. Abarwanyi ba AFC M23 ibyo bari kuvugwaho, imibare bari gutakariza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse n'andi makuru afitanye isano n'ibijyanye n'imirwano yose ugiye kuyabona hano muri uyu mugoroba. Ndetse ni munyarukire yemwe no kuri Rwanda Political mukande subscribe. Kuri ubu inkuru nziza mbazaniye nuko Kabingo yamaze kubohorwa nkuko birimo gutangazwa ku makuru ari guturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ngiye kuba nabigarukaho nandi makuru agiye atandukanye tugiye kuba twakomozaho. Unyemere ukande subscribe kubera yuko ubu tuvugana amakuru n'ubundi araza gukomeza kugenda bageraho 5 kuri 5. Imirwano ikomeye cyane yongeye gutangizwa Kabingo nyuma yuko yigaruriwe. Kuri ubu ngubu biravuga ko icyerekezo ari Ngungu Centre. Amakuru avuga yuko General Autoproclamé Noah uyu ari umwe mu bagabo bakomeye cyane batangiye kugaragaza ubushobozi bwabo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivuga ko uyu mugabo akomeje kugaragara muri bino bice nyuma y'iminsi ishize. Hari wo bita General Autoproclamé Mutayomba nawe wigaragarije muri iyi misozi. Biravuga ko ubushobozi ndetse n'imbaraga bikomeje kugaragazwa n'uyu murwanyi, byerekana ishusho n'isura yuko imirwano irimo kuba ishobora kuba mu by'ukuri yatuma abarwanyi ba AFC M23 batakaza ibice byinshi cyane. Biravuga ko uyu mu General Noah mu mirwano akomeje kugiramo uruhare ku butaka bw'uburasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo yateye ubwoba ku buryo budasanzwe abarwanyi ba AFC M23. Icyatumye benshi bibaza kuri izo mpamvu nuko uyu mugabo yagabize ibitero Ngungu abizi neza ko hari Aristobate Musanga ndetse na General Sultan Emmanuel Makenga mu by'ukuri umwe mu bagabo bakomeye cyane kandi bazwiho kuba bazi iby'urugamba wa 23. Uyu mugabo mu by'ukuri ngo akaba yongeye kwerekana ubushobozi n'imbaraga, igitinyiro ndetse n'icyizere afite mu kugaba ibitero bye. Ibi ariko byabashije kumuhira kubera ko uyu General Autoproclamé Noah wa Wazalendo ubu tuvugana amakuru arimo guturuka hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri aya masaha ya nimugoroba yavugaga ko ibice byinshi cyane byamaze kubohorwa ndetse n'aba Wazalendo. Imidugudu iherereye muri kano gace. Iyi mirwano yongeye kumvikana muri tuno duce two muri Bahunde. Ni mirwano irimo iragaragaramo ibitangaza bikomeye cyane, cyangwa se irimo kumvikanamo ibitangaza bikomeye cyane ku mpinduka zikomeza kugenda zibaho
ndetse n'udushya dukomeje kugenda tuvugwa muri iyi mirwano cyangwa se dukomeza kugenda tuvugwa muri runo rugamba. Hari amakuru avuga ko abarwanyi ba FCM23 batakaje umwe mu bayobozi bakomeye cyane bari mu mirwano bita Prince Karinda. Iyi nkuru nayo yamaze kugenda igarukaho cyane kandi bikaba byanemejwe n'uruhande rwa Wazalendo bavuga ko ibyo koko byabayeho, babashije kuhitana cyangwa se gushyira hasi uyu murwanyi wa M23. Ni inkuru yo kwishimira rero ku bakunzi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ku byo bakomeje kugenda bakora hano kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu gihe mu makuru arimo kutugeraho avuga yuko kugeza muri uyu mugoroba ingabo ndetse n'abasirikare bakirimo kwiyongera ku mirongo y'imbere ku rugamba, abarimo mu by'ukuri Hibu Special Force, abarwanyi ba Wazalendo basanzwe ndetse n'abandi barimo FDNB igisirikare cy'u Burundi bakomeje gutanga ubufasha ndetse n'umusada muri iyi mirwano. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'abarwanyi ba FCM23, yongeye kugaragaza yuko bakirimo kugabwaho ibitero kandi by'umuriro, ndetse avuga ko ibi bitero birimo kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. FCM23 yirinze gutangaza ko ari abarwanyi bayo batakarije ubuzima muri bino bitero, gusa ahubwo ihishura amakuru yemeza yuko mu bitero barimo kugabwaho hongeye no kumvikanamo drone. Uyu muvugizi wa FCM23 yavuze yuko byibuze mu makuru bamaze kwakira mu masaha akabaka muri 18 hagati ya 18 na 15 bagabweho ibitero by'indege, ndetse bikavuga ko ibitero by'indege byagabwe hagana mu rukerera mu masaha y'ijoro, mu ijoro rishyira mu rukerera aribwo bagabweho ibi bitero bikomeye cyane. Biravuga ko abarwanyi b'uruhande rwa leta y'Kinshasa mu bitero bagabye babigabye no mu tundi duce tugiye dutandukanye, kubera ko ubu tuvugana ibice birimo Bukavu byongeye kumeshoningwa nk'ibice byongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane by'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biravuga neza ko ibitero byatangiye gukomera cyane impande zose nk'uko birimo gutangazwa, aho ingabo za leta mu by'ukuri zatangiye kugaba ibitero nk'uko birimo kugarukwaho hano muri Bukavu ho muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko birimo bitangazwa. Ubu rero bikaba byemezwa neza ko FCM23 yaje gutakaza ndetse n'abarwanyi muri ino mirwano, ariko umubare w'abatakarije ubuzima muri iyo mirwano cyangwa se muri ibyo bitero ukaba wirinzwe gutangazwa n'abarwanyi ba M23. Gusa bikavuga ko hakirimo gukorwa ubushakashatsi kugira ngo hamenyekane umubare nyirizina wa nyawo mu by'ukuri w'abarwanyi ba FCM23 baba baburiye ubuzima bwabo muri ino mirwano cyangwa se muri runo rugamba. Bivuze ngo FCM23 bamwe mu barwanyi bayo ngo bagiye batakariza ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba, hari abo imirambo nyine yagiye itwarwa na bagenzi babo, bikavuga ko mu by'ukuri hatazwi neza aho iyi mirambo yaje kwerekezwa, akaba ari nayo mpamvu hatigeze hamenyekana imibare y'ababa baburiye ubuzima cyangwa se abatakarije ubuzima ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 muri ibyo bice byakomeje kugenda byumvikanamo cyangwa se biberamo urugamba rukomeye cyane. Kuri ubu biravuga ko imitego ikomeye cyane ikomeje ku usarura abarwanyi ba FCM23 mu mitego barimo bagenda bategwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano kuri rezo sose cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba, kubera yuko igisirikare kirimo gukoresha ingufu zishoboka ku butaka, mu kirere hose. Ibitero birimo biragenda byumvikana nk'uko bigaragara. Ubu tuvugana amakuru avuga ko ibice birimo Katovu, Kaniro, Kinigi, Kibabi, ibyo bice ari bice cyangwa se ari centre z'imirwano kuri ubu nguko bitangazwa. Bikaba bivuga ko mu bigaragara Rubaya irimo gusatirirwa, Kasake yasatiriwe ahangaha Ngungu, mu by'ukuri bikaba ari nanone mu cyerekezo cyo gusatira Rubaya. Bivuze ngo abarwanyi ba Wazalendo, FARDC ndetse na Kinshasa kuba bafashe Kibabi bakaba bageze Kasake, bakaba mu by'ukuri bamaze kugera ahangaha za Kabingo. Ni kuba FCM23 Rubaya iri kugenda mu by'ukuri isatirwa cyane, none hagere kwaho bino bitero byo mu kirere bya za drone bikaba ikibazo cy'ingorabahizi ku mutwe wa M23 nk'uko
birimo kurushaho kugenda bitangazwa. Haracyakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane imibare nyirizina y'abarwanyi ba FC23 barimo gutakariza ubuzima muri bino bitero. Ubwo ntihaza guhishurwa amakuru y'abatakarije ubuzima muri bino bitero, biraza guhita bishyirwa hanze cyangwa se biraza gutangazwa. Mu yandi makuru harimo aturuka no ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko iby'urugamba bizaje kurushaho kuba byinshi. Kuri ubu ngubu biravugwa neza ko cyangwa se biratangazwa yuko kuri ubu ngubu hari andi makuru yamaze kumenyekana. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza cyangwa se kwerekana ishusho yuko yishimiye bihagije cyangwa se inyuzwe bihagije n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda, ariko bavuga ko impamvu nyamukuru yo kwishimira uwo mwanzuro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ukubera yuko mu by'ukuri ari ukubera yuko cyangwa se biri guterwa n'impamvu yo kuba hagati aho ngaho ngo biri mu rwego rwo guca umuco wo kudahana, birimo birakorwa rero muri utwo duce. Urumva abo ngabo n'abandi ni Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tuvuye muri Mufunyi, Kibabi ndetse hano muri tuno duce, reka twerekeze mu by'ukuri kuri izi nkuru zigaruka ku byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje gutangaza feedback yabo ku bijyanye n'ibihano birimo bifatirwa u Rwanda. Rero wumve uko bimeze cyangwa se icyo baje kuvuga. N'ibihano bya Amerika byafatiwe uruganda rutunganya zahabu rwo mu Rwanda ndetse n'umuyoboro ufitanye isano na FC23 Zenon Mkongo. Uyu yagize ibyo asaba byakazwa, ngo uburyo byakozwemo hakongerwamo ingufu, hakongerwamo imbaraga kugira ngo bigende bite, kugira ngo yirindwe kongera gusubira muri ibyo bikorwa ndetse no guca umuco wo kudahana. Umva mu by'ukuri ijambo rikakaye uyu Zenon Mkongo yatangaje, avuga ati hongerwemo imbaraga kugira ngo ikosa ryabaye ridasubirwamo, no gushyira ibintu bikakaye ndetse ngo n'abagerageza kubikora bamenye ko bashobora guhuramo n'ibyo bihano. Reka twumve uko byari byifashe cyangwa se turebe inkuru yose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwamagana ibikorwa byo gusahura ndetse no gucuruza mu buryo butemewe umutungo kamere wo mu burasirazuba bw'igihugu imbere y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yagejeje ku nama y'umutekano kwa gatanu tariki 26 Kamena 2026, ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Loni ari nawe bita Zenon Mkongo Ngayi yashimiye byimazeyo ibiherutse gufatwa n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo gufatira ibihano abantu n'imiryango bivugwa ko bifite uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, nk'uko byatangajwe n'ibiro bishinzwe kugenzura imitungo y'abafatiwe ibihano muri Minisiteri y'Imari ya Amerika. OFEC hafatiwe ibihano umuyoboro ushinzwe gukorana n'umutwe wa M23. Tujye kwanza tubicemo kugira ngo mwumve ibyo yavuzeho ubundi byo bihagaze bite. Hafatiwe ibihano umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda mu koroshya itwarwa ry'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko ava mu burasirazuba bwa Kongo ajyanwa mu Rwanda. OFEC kandi ivuga ko uruganda rutunganya zahabu rwa Gasabo Gold Limited rwabaye umwe mu bafatiwe mu bafatanyabikorwa bakomeye n'abayobozi b'u Rwanda na M23 mu kubona no gutwara zahabu ikurwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ni kubw'izo mpamvu nabo bafatiwe ibihano. Hanyuma rero nibwo uyu munyekongo uhagarariye Kongo Kinshasa muri uyu muryango yaje agira ibyo atangaza. Zenon Mkongo Ngayi ati intumwa mpagarariye zakiriye neza ibyemezo byafashwe n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo gufatira ibihano umuyoboro mugari wo mu Rwanda ushinjwa kwishora mu bucuruzi butemewe no kunyereza amabuye y'agaciro yasawe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoherezwa mu Rwanda. Uyu yavuze ko ibihano byafatiwe cyane cyane uruganda rutunganya zahabu mu Rwanda n'ibindi bigo bishinjwa gushyigikira M23 mu guhungabanya umutekano w'akarere ari ubutumwa bukomeye. Yagize ati ibi bihano bikwiye gushyigikirwa no gukazwa kurushaho kugira ngo birinde ko ibi bikorwa byasubira kandi birangize umuco wo kudahana, bityo imyanzuro nk'iyingiyi ikwiye guhora ishyirwa mu bikorwa. Ambasaderi wa Kongo muri Loni yanongeyeho kandi ko ibi byemezo byemeza ibyo Kinshasa imaze imyaka ivuga ko ari ukuri. Bivuze ngo ibyo Kinshasa ivuga ni ukuri, byarasuzumwe bibonwa ko ari ukuri, ari nayo mpamvu hatangiye ibihano. Rero ngo niyo mpamvu hafashe umwanzuro nk'uwo.
Ambasaderi wa Kongo muri Loni yavuze kandi ko ngo ibi rwose ari ibihamya simusiga bigaragaza ko ibyo leta ya Kongo yamye ivuga ari ukuri kurare rw'umutungo kamere mu gutera inkunga amakimbirane n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu gutiza umurindi abakora ibyo bikorwa. Yagize ati ibi bihano bishimangira ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe kinini ivuga ko amabuye y'agaciro asahurwa mu burasirazuba ariyo atera inkunga intambara. Agaruka ku gace ka Rubaya ko muri Kivu y'Amajyaruguru kazwi ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zano mu Kongo, yavuze ko aka gace gatanga hafi 15 by'isoko ry'isi rya Tantale. Yongeyeho ko hagati ya Gicurasi n'Ukwakira 2024 toni zirenga 150 za korota buri kwezi zaba zaroherejwe mu Rwanda, bikaba byarinjije uyu mutwe wa M23 hafi ibihumbi 800 by'amadolari ya buri kwezi. Byarinjiraga kuri FC23 kuva mu 2024. Kubwe ngo iki kibazo ntikigarukira gusa ku bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro. Yagize ati ibisi ubucuruzi bwo ku ruhande n'ubukungu bushingiye ku ntambara. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nibwo yasabye inama y'umutekano ya Loni gufata uburyo bwagutse bwo kureba isaro riri hagati y'umutungo kamere, amakimbirane n'umutekano mpuzamahanga. Yasabye ko hashyirwaho uburyo bukomeye bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro, ibihano, igenzura n'uburyozwe kugira ngo umutungo kamere udakomeza gukoreshwa mu gutera inkunga intambara cyangwa se nka moteri y'intambara, kubera ko abagurisha ayo mabuye cyangwa se ayo mabuye yagurishijwe ayo mafaranga akaboneka, bituma inyeshyamba zigira ubushobozi zigakomeza intambara ndetse no kugura ibikoresho byo kwifashisha muri iyo ntambara. Ati rero mu by'ukuri igihe ni iki kugira ngo ibikorwa nk'ibyo ngibyo bihagarikwa. Ati iki kibazo kirenze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yonyine, kigaragaza icyuho kiri mu buryo inama y'umutekano ikemura ibibazo nk'ibi. Isanira hagati y'umutungo kamere, amahoro, umutekano n'iterambere ntigikwiye gukemurwa buri kibazo ukwacyo. Hakenewe uburyo rusange bufite ibikoresho bifatika byo gukurikirana inkomoko y'umutungo, ibihano, igenzura n'uburyozwe. Ibiro bya OFEC byo muri Minisiteri y'Imari ya Amerika byafatiye ibihano umuyoboro ukorana n'umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda ushinjwa kunyereza ndetse no kohereza mu buryo butemewe amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akajyanwa mu Rwanda ubundi akabona koherezwa hanze. Nk'uko ubuyobozi bwa Amerika bubitangaza, ngo ibi bihano biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere yagiranye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyizweho umukono ku itariki ya Ukuboza 2025. Aya masezerano agamije guteza imbere ubuhahiranire n'ishoramari, kongera umucyo mu ruhererekane rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi no gushyiraho urufatiro rw'iterambere rirambye mu karere. Amerika ivuga ko umutwe wa M23 wafashwe nk'umutwe witwaje intwaro na Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye, wakoze ibyaha byinshi byibasira uburenganzira bwa muntu kandi ugakomeza kubangamira ibikorwa bigamije amahoro mu karere. Igenzura n'ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ushinjwa gukora nk'uko Washington bivuga, ngo bikomeje gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano no kongera ikibazo cy'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ari umufatanyabikorwa ukomeye wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington yashyizweho ku bushake bwa Perezida wa Amerika Donald Trump, agamije kugera ku mahoro arambye no kubaka urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukorera mu mucyo kandi rwemewe n'amategeko mu karere. Ku bwa Washington ngo ni ngombwa gusenya imiyoboro y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro aturuka mu ntambara no gusaba abari mu ruhererekane rw'ubucuruzi bwayo bukaza ubushishozi ibigo ngo bizafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'abafatanyabikorwa babo kubaka uburyo bushya bushimangira amahoro, guteza imbere ubukungu bw'abaturage bo mu karere no kurinda umutekano w'isoko mpuzamahanga ry'amabuye y'agaciro ku buryo bikorwa mu buryo bw'umucyo kandi mu by'ukuri amabuye akagurishwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo abe isoko yo gutera inkunga ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, nk'uko bigarukaho n'uyu nguyu Zanu ni Kongo Ngayi, ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye. Ibi kandi ikigeretse akaba yabivugiye mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kari kateranye, avuga ati rwose hagire igikorwa, dushimye intambwe zimaze guterwa, ariko nanone ntabwo bikwiye kugarukira aho ngaho gusa,
ati hongerweho n'izindi ngufu, hifashishwa ibindi bikoresho cyangwa se hafatwe n'indi myanzuro kugira ngo ikibazo kibashe kuba cyakemuka. Tukiri aho, Ubushinwa bwongeye kwinjira mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubushinwa rero bukaba bwavuze yuko ingingo zafashwe, ingingo arizo zikurikira tugiye kugaruka zigera ku 8 zikwiye guhita zitangira kubahirizwa. Ingingo ya mbere Ubushinwa bwavuze ko ikwiye kubahirizwa ni uburyo bwo kurekura imfungwa bwamaze no gusinywa ku itariki 14 Nzeri 2025 ko bugomba gutangira gushyirwa mu bikorwa. Ikindi ni uburyo bwo kugenzura ndetse no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge, nabwo bwashyizweho umukono ku itariki 14 Ukwakira 2025. Izo ngingo uko ari ebyiri zo hari hanabayeho gusaba ko zitangira gushyirwa mu bikorwa, ndetse hashyirwaho urwego IGVM+ rwagombaga gutangira gukurikirana niba koko birimo gukorwa. Ati rero ibyo bitangire bishyirwa mu bikorwa. Ingingo ya gatatu ni ugutanga ubufasha bw'ubutabazi ndetse no kurengera uburenganzira bw'abaturage bijyana no gufasha bamwe mu baturage bagiye bakurwa mu byabo kubera imirwano, ndetse bijyana nanone n'ikiciro mu by'ukuri cyo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi, guhinzira abakora ibyo bikorwa kugira ngo badakumirwa n'ibibazo by'intambara. Ingingo ya kane ni ukugarura ubutegetsi bwa leta mu bice byose bigenzurwa n'inyeshyamba, ivugururwa ry'inzego ndetse n'imiyoborere ishingiye ku bwitabire bwa bose. Ibi ngibi nabyo rwose biracyari kuri zero, kubera yuko ntabwo nyeshyamba ziremera ko ubuyobozi bwa leta bugaruka mu bice bigenzura habiri umunsi wa rimwe. Ikindi ni ingingo ubwo ya gatanu ni ingamba z'umutekano z'igihe gito ndetse na gahunda ya DDR. Iyi ngiyi ni gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ndetse no kubambura intwaro no kubaha mu by'ukuri amahugurwa agamije kongera kubaha uburyo bwo kwisanga muri sosiyete. Ibi nabyo ntibirakorwa, ariko hari bimwe mu bice byagiye bikorwamo nk'agaragara za Kodeko, gusa nanone bikavuga ko binakenewe hano muri Kivu z'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi bijyana n'icyo kibazo, kuko ibiganiro ni naho byari bishingiye. Icya gatandatu ni ibibazo by'indangamuntu, bwenegihugu, gutahuka ndetse no gusubiza mu byabo impunzi n'abimuwe. Ibyo nabyo bigomba kurebwaho. Hanyuma ikindi cya karindwi ni ukuzahura ubukungu ndetse no gusubukura serivisi z'ibanze zigagera ku baturage, serivisi z'amabanki, imiyoborere, gukemura ibibazo, ubuzima, amashuri ndetse n'ibindi byose nyine bigatangira kongera gukora 100%. Ikindi ni ubutabera ndetse ukuri n'ubwiyunge. Iyo bavuze mu butabera ni ukuryozwa kwa bamwe mu bagize, kuryozwa ibyo bakoze bamwe mu bagize uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, guhotera abaturage, gufata ku ngufu, iyicarubozo ndetse n'ibindi nyine byose. Hanyuma bikajyana n'ukuri n'ubwiyunge. Nyuma y'ibyo ngibyo hakabaho gusaba imbabazi no kwiyunga. Izo ni zimwe mu ntambwe zifuzwa guterwa, ariko Ubushinwa bukaba bwagarutse buvuga buti turasaba ko byongera gushyirwa mu bikorwa. Mu ijambo rye, umudiplomate w'Ubushinwa yashimangiye ko impande zose zifitanye amakimbirane zigomba gushyira imbere ibiganiro kugira ngo habeho amahoro arambye. By'umwihariko yasabye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 gukomeza ibiganiro biri kubera mu rwego rw'ubuhuza bwa Katari bizwi nk'uburyo bwa Doha, hagamijwe kugera ku masezerano yuzuye ku ngingo zitaranozwa. Ubushinwa bwongera kwidekara bugaragaza ko buri ku ruhande rwa Doha nk'ingingo cyangwa se nk'uburyo bushaka kwifashishwa mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko Ubushinwa bubibona, igisubizo kirambye ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo ngo nicyagerwaho hatabaye uruhare rugaragara rw'ibihugu byo mu karere ndetse n'umuryango mpuzamahanga wo bita FUKONGO, ari nawe wabitangazaga ati gukemura ibibazo byo mu karere bisaba imbaraga n'inkunga byihuse by'akarere. Umuryango mpuzamahanga ugomba gushyigikira uruhare rw'ingenzi rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ugafasha Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'imiryango y'uturere kongera ubufatanye no guhuza ibikorwa hagamijwe kubaka gahunda y'umutekano n'ubukungu irangwa no gufungukira bose, ubwisanzure n'inyungu rusange. Uhagarariye Ubushinwa muri Loni yagaragaje impungenge zishingiye ku kuba nubwo hari amasezerano y'agahenge amaze gusinywa, imirwano ikomeje mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo ngo biteye impungenge kubera yuko abaturage benshi bakomeje gutakariza ubuzima muri ibyo bikorwa. Yasobanuye ko kugeza ubu agahenge katari kubahirizwa nk'uko byari byatangajwe, ko impande zihanganye zitizerana ndetse ko imirongo y'urugamba gikomeje kumvikana imirwano, ibintu bikomeza gushyira abaturage mu kaga. Yasabye impande zose kubahiriza icyemezo cya Loni cyo mu 2025 aricyo nimero 2773 kijyanye no guhagarika imirwano ndetse no kurinda abaturage. Uyu ni umwanzuro wa Loni wahawe iyo nimero. FUKONGO yanibukije ko amategeko mpuzamahanga agenga ibihe by'intambara agomba kubahirizwa
avuga ko ibihugu byose bigomba kubahiriza byuzuye amabwiriza yerekeye ambargo zagiye zifatwa ndetse intwaro zigashyirwa hasi. Ubushinwa rero bwongeye kugaragaza ko bwifuza ko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemurwa mu maguru mashya bitararenga mu by'ukuri ngo amazi abe yarenga inkombe. Reka mbashimire, mwakoze cyane kudukurikirana.